Normal Kenyam, Tekon Kalerami Judith, we have new report. New report me banajiling tuoga was core tuɔɔk kam kume SPLIO kene kume SSPDF banajiling do brana tuoga je tuogan winemi gore jeno be nywa yekel. Ere kuro mo chala do chane dangwaro shakana kam de SSPDF kene de SPLIO doro shalke wunkur jen bukon lingone me new report de ro palping ke liengda ko bikone kon lat kurin banaka lingano ngumi tuɔɔk an wala cha statement cha de release ka kui de nyen kona shiliu gwaze dana ci korche tuɔɔk tin kam kume SSPDF kene kume SPLIO chala do ne chineri shop ka wero de ni shop ka wero shika liu ke de ne dangwan te ka bot ka changa doke ci korche tuɔɔk je kam Sudan People Defense Forces can Sudan People Liberation Army in a position ala kuma SPLIO dora shalke wunkur county Keruweng administrative area charge mo charge queen Ruweng administrative area Minister of Information James Moinliak Majok yala do ne shikor mo cha tuɔɔk karunwang na baka gwan mi chukuma SPLIO force shikan de ni SSPDF South Sudan People Defense Force shikan kamak dor shaka mo wunkur chikala do ne kana shi SSPDF shikan wunkur shikan nyoko mekep kana antam chimal che benre we dina winimi SPLIO shikan bon SSPDF shikan mak ke base SSPDF mtaka wunkur county SSPDF kana take full control antama murai kona to ga janne ka runwang shumana tama mon liak che jo mo che lat jene there are no civilian casualties and no displacement reported ka jo dana chalat jene kon take control ka wunkur ke de ni SSPDF name lat kon pe ga dana chalat kuma kirmi yadit mor kan kono ko kum men la kuma SPLIO dong bet ga report bu kan lat gwat me ka jen mo kala ko ne gwas mene ka jo machala de jen minister jen de ni dang bangwan tinchilu ke de ni SPLIO jen nine of the soldiers that were killed were SPLIO fighter kani cha panken cha jekpin de ni SSPDF military barrack gwade dana chikor je tokten ko en barrack cha je caption me ko ngaje ne cha cap de ni SPLIO but ko la de ni SSPDF rajentama de ni SSPDF kani ramkel ka chana go de kel kande kan ka jibona dangwan no kani tama ka dor shalka paring hospital ko ci kon ngaji no ne dangwel raw chakanak kan ne dangwel kele to ke dini SPLIO karam kele jela dich SSPDF po kan ken dangwan mon liak chela do ne na jene chete confrontation mediate dar shalga wunkur ka kan konin dangrot paywe ka kor joka mi mo chicken SPLIO force chicken ke dep ke chicken ka gwany ano chicken ono de kan wunkur de kan kaf ka changa doka jok shu neten kontin la dini SPLIO wa shu kan wunkur county shu kan ono bi kan kaf chena jugno ne jeno yene de kontin te ka tilar waina kalat gor jeno biya mi sha verified information mi sha verify jen biena kona ladoni no ko chagwa ko situation ngo da beje kani raj milat ke gadong chien tok de chagwa so kani moram mo kun madan cho de lat che de gwano de jalat ga jo chalat gwa seme ka Sudan Post take a comment which anguna kolne Gabriel Lampol ran SPLIO take a jom chikalat gwasme la pada pai konaling dung kume dung SSPDF but they ni SPLIO Ramdala spokesperson kolne Gabriel Lampol SPLIO spokesperson wajen kana comment tele jom chalat tele statement which gonna release and they did not respond to
to this message chala dane dini SSPDF no cha dini SPLIO dangwel kel cha kanak ka kan panken ke dini SSPDF cha nangaram kel ke jibon dangwan mission me again rega dan shoda lare which we the mission me ngai kona right now murai nan go korcha to yes Shikasa ku kon linga pan chana jelinga gwan wo chikorche to la tok but campaign nen kon chiriar kana lat report cha nong pan me kon ling chala do base chalu wunkur chaja kap deni SPLIO jentai dan kon ling je but kanete kon de chiliu kana kon lat ke jibone and then and walle chikuma kirmi yadi chicken instead of men me chicken release ka Sudan post and go chane dang wero shakanak ramkel ka deni SSPDF kane dang welkel tila deni SPLIO ngai kone longre which winemi la tim shale gap information gap jatin ko ala deni SPLIO mekan kan statement kan release no ba betiga report ba no anetin content la deni SSPDF ko kan take kan ku media ku je control on jereme ngai kone jen chalat gwaz me telecomen mishanu unless enemy shi Lampol Gabriel ke Gabriel enemy don che statement je kula real ke Gabriel Lampol enemy che statement je kula real ke and then by kula je social media but telecomen mi chalat me dong de share ke but I'm going to try to find out and ngum chora lat ray wechen winami ka kum SPLIO ko report sha no nge chirwa ni kum dun kuma karwade kan kum raike da kuma char tel report mi kan no bachane ngani pan no wuji chalke wun kure wun mi chakaf chirmelen kona so na mo to gare wuchin winami made yana link ta dan en cheto kaje so men dian gwas men dong de kon nyoka mi mat kon pin de larik do dian mi chitwok but before that le look at chana Gabriel Lampol chana statement chana Jalif ko be kon kula teka ngech ano ngum sure that what exactly take place doromo mi sha connect de dang wel keltino no gwas me Lampol Gabriel tele statement mi share release na wal ne ga jan shanga jandang ra wi dok no nega chanya dang ro badda ka jan paiwal keleme ko te kariek mi to ka je dore no shimando are chi yere jen ana along kamal so na mo tel statement mi release mi dong de ko le jek right now ko jaram dan la spokesperson mi te statement mi release bana je jek wasme ko to kon kan yo de kon lat ko de kon ngach ban ngane je gwan wodi kor kan to kon winemi no kor kan kon to kor jaten dor shal ko mo wunkur kerweng yes filai wo ko kor gwade dan me ninte pay uji kala gwan wonene kan bikan position ken diale anang bes ne ken anang kum kirm yadi bikan ga dir reclaim nyok jam to ko kor me kan nang pan ka ja kan tam chala do cha nyok menang ja ga ke bana report dan le ro da ko kor gwasen be bana jeling ko de kon te ka ngech anon bele ben ke report din bana ling atika another report but chana bulat kan be lat kam do dien be jawjek